Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumangai dele. Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne namai ruke zeng coming Bama ge Noida International Airport Jihor Greater Noida Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh ke Teluchura Bentu le perkagulei jesale. Prime Minister Office ne saje apo Noida International Airport Kalimbung sor bomze Delhi NCR ge kagai de jai pakna pe delei jai apo ne Delhi Noida Ghaziabad Aligarh Agra Faridabad nai pata ge bamar mahange ye bengogulei jesale. Aipo Noida International Airport cha kachak kang kro changhim roi madai gu budget kang ne tele gulei zaiting kum chang no jang kam dai ge tele loi gulei je sale Zinai ruke zeng kam dai sumai ge Union Cabinet ruling party gu kasa karang me wang roze de da mabam ge farm law repeal bill ting kum chang na jang kai ket anti farm law kuchum ting kum chang na jang kai ge pass to ga be luta to me mina chang me jai pho bo dai sim ne apo bill je lugai lak cham be bill to rahang phugai delei I the Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne kruke zikr skui mai ge hai minata ge pilchi guys from bill kuchum luta to mine lugai lak cham be je luto gulei je pichi gai delei Sweden kadai gu parliament kasa karang me wang roze de dambam zinai kruke zeng kam dai summa ge Magdalena Andersson du prime minister Sweden kadai gu mipun muroge ralang betu rang phogai delei aiza Magdalena Andersson du kruke zeng ka ket summa tati bacha ka ke Sweden gu parliament ne Stefan Löfven prime minister to lubchange Magdalena Andersson du tora rahang kalanga ba ko delei Union Cabinet ne jinai kuruke zeng coming summa ge Pradhan Mantri Garib Kal Ans Yojana pekemada hangkai kisin garai delei Aipo scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Ans Yojana je Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne COVID-19 rare jegene lungsia mahang teukasak kiziminge pekuen sangne pebe ko delei Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gu report sai suize India ge COVID-19 ro kap kai nimriak plan te je kro ha ke cross kui langkai snam du kap kai ne lei je sale Zai Health Ministry ne sa je jinai gru ke zeng kaming summa ge India ge COVID-19 ro kap kai nimriak te je lag reaction skui chang react stroming me du kap kai ne lei je sale ai gena na mai gu mara sam news ka loi ge de lei pi guys and kingani mele indu to de lei